min ngai thatu te chibai le vek ule The Scarlet Pimpernel chunzumna kan ngai thale dona hele khabu mizo chunga Letlingtu hi puje Laldailova ania achwa tu pu arlal ronan chairman phal saka wangin achunga kalom em ani episode masalama khan bung riat na thleng kan ngai thla a tunchuma hian bung kwana achangin kan ngai thlak chunzom le don nia bung kwana intuk thluk na chun lama khwa achiat nen zana chona thiang ta hle mai thunga Sir Percy le Margaret chu an sakor to lai lira London panin anin khal hodun le ta a zan kal hi chu tulchi loma se Sir Percy chuan chinchik taka aneya rel rofim tak taka thilangai to theya wangin Margaret po chuan zana zin kong kal hi nuamati sot ve hle ani tuipui kam cholbu ka chona nei to pa jaleba na chuan sathau khonwar chu achem hlum ngau to maya chhongchunga mutpindan nuam tak maya chuan pikante sele afa te pani chu an mu hil bor to a an mi khwal poimo dang pani Sir Andrew le Lord Antonia mutpindan pani po chu pe feldia min anei sak to a na se chuti lai jon lal upa pani te chu inkom na pindana thuk mei pui bula chon an lat lei dun viau maya Lord Antonia chuan ngoite jali darkar chan ve emolek kanin komzui hi minlo phal sakte kan mutala chhuak veri lawani ome a hantia jali bana chuan in thu le indu chen men theyalom sathau khonwar chu podo a ain chhop teu kha ti in alo changa Lord Antonia chuan kan mei aya eng boka khonwar kha chu metlum vek mai ro zoom khatero chu min ron chhop sakang che atia anin cha anga thil engkim anin ti saknu chuan jalibana chuan Sir Andrew ate pani chu amang tha ta a jalibana kalkian nu chuan Sir Andrew te pani chu engemaw chen an han ngoi duna bangbula sanapui in hung chek thom ti chau lo chu are thiap maya chuta Lord Antonia chuan tuntumin tluang le theyem a hantia Sir Andrew chuan ami chan chhuat te zinga Suzanne chau kha mithla in alo hmu aniang chu tluang khop mai tluang te meu mai ti in alo changa Lord Antonia chuan Sir Andrew thil ngai to chu alo sheru hi aniang chu anzono chu athli khat le te a ani le he no hi chu kan nula I hmingini tlak te ang o ano nal fu chang ni lovin amel zin em dana che adu hle cheti ka shemai French laibu hi zong alumbi kan tia ni lom ni kha atia Sir Andrew chuan nangami hanti dan pui hi min itsi nge muin thik le ale pek chu I hunani ve to dona chiante kuta sa sangte roi na khop tura chanwongin ilo hole aniang chu ti ina changa chuta an thut thleng chu in serial hian an hung naita a phun sep chau hian an tong ta boka Sir Andrew chuan SPM chu kalei long chol hmuna ama chawa a om hi reilo te ka hmuwa kan lo kir mani ni a England a ron pan le a Paris khopuya tanga amiron ruk chwa te chu kalei khopuya kan kuta a hlan chhong ta ani a pian mangle pumro a Peter te chu a an lo te lu nen engtin nge mo mi bum na khop tura a in cheidang lam thei bik ni a mai vun te po Peter mai zur ang chi ina ziat rang thiama Peter otlok ang mai hian atong phone thiam le zel bokatin ani Khatih ni a khian kalei khopuya vek Hasting anena mu cheu adua chu thole ni aniang uncount detour nei thung hi ronruk chwa atum dona hi zong akhir deu khau dona ni Senjas chuan amuto ngei maile Senjas hi tun thleng hian tu ma in an laring hlel talova ma se chu tiang chon kan van nei ring theyangi mo a hantia Lord Antonia chuan nangin alai mui changa ke ina heng ipuzon tur karon hon don thung ti na animo kalei khwa aron hroi thlen thei phot chuan abak chu kan lo hlen thei to mayang thupuimo mi cha te anem atia Sir Andrew chuan nei chu ania ka soikai don ni an French Republican sarkar chuan kan ho tu pa hi tungi ani ron chui chuak turin England a an mi thiam pakhat Shovelina anti chu aron tir thla a chu Shovelina chuan en thlak na thiam thal mi thanem tok tak aron shwai thlabok ani oma
chutiang ani awang chuan chung ho chu eng angmi nge an ni a eng tiangin nge hna an tho a hriat chian ma chu keini po kan pol hna chungchanga tuna kan omna ang wantlang hmun le puipun na hmun dang reng renga in mukhom ri lo turin mi acha ani mi biaka du chuan in hmu ruk dan tur chu mi ala ron hril chop don ni in a soi atia chuti lai chuan an thuk mei al chu alo rem ti ti to a sanalian chekri ti chau lo chu cholbuk chu are tlok maya Sir Andrew chuan ale khabute a kara le khathem hi a han phor chhuaka thuk meiling enga chuan chu le khathema thu inziak chu chiara han tuma an ho tu pa ngai nat em ina aze ania chu le khathem thu ringota an ril ruan pe ka wang chuan an pia loka engemo che them thom po chu an she changlova bangkil thu thleng sei hnuaya papakhat tom ru khan aron ve phei tham chu lo ni in Sir Andrew chuan hele khathem thu cha hi chiarla en lowa I hriat belvek hnuwa ale kha hi ti boral watang che a hantia ale khabute chu a han akle mai dona akara ta le khathem hi atlata zawa Lord Anthony chona han charle a han en thuaka kan ho tu pa ku chhuak ani hi atia chule khathema chuan man mo taka thu thai hi achuanga eng thunge inziak ti hriat tuma hnai taka an han bi dun lai chuan in kalpo na lama chuan thom enge mori rak hi an sheta a chu enge ni an han ti rual thota Lord Anthony chu athova avakal pheya kongkhar chu a han nam hong ropa chu vele a hnar ko na tak chuan tunemo aron votak ngik mayani Lord Anthony chu atluzang thal top maya chu vele midang pakhat hian nunglama tengin Sir Andrew chu aron zuan thlu top mai boka mang anga aw chhuak tura rel rumu mal aron putle thei ma in aron beitu te chuan an ka chu pon chetum telin an no saka an kudle ke an phuar sak ngala an hnungzang in chuk to in an phuar bel bom tatlata mai thing hong in vua pakhat dang hian dim te hian kong chu aron honga an han in phuar fel hnu chuan kong kabulami chuan an kor ipte zong kha dap kim vek ro ule a han tile a Sir Andrew te thian dun ipte a lekha an hmu zong chu an lak sak veka mai thing hong in vua chuan thom ri wa om a han ngai thale wanga mian la re thiap ti a han hriat chuan kong khar kha dim te in a han hong le a chuta papali in Lord Anthony te thian dun phuar hlom reng chu an zon chhuak ta a pon thim thama an kalpui ta a mai thing hong in vo akha chu thingpui in khom na pindana khan ala oma thuk mei enga chunan le khaman khom chu nai dewa a han bi thuak loma zan khat na maya chon kan thoklok khopa lom mole atita a chuta Lord Anthony han chiar thuak man chau le khathem kha a han chiar vele a ma se thildang zong aya alom chu atopa athon tu ming Arman Senjas ti chuan na lekha chu ani mai thing hong in vo a chuan kan lo hlau thon ruk ang nge in Margaret Senjas in utapa Arman Senjas chu maniram le nam phat san tu alo ni ru reng mai mo alom omzok ma e kan tan man ro thaber le kar fung tangkai bera atang don ani mai kan Lady Margaret Blake mil tha I chuan kathu soi top te min han ti khum vei mo lo ngoi takro u thu ala soi tan don chawani zoka Scarlet Pimpernel ming apuan chhuat thlengin thu ala soi don ani atita a chian te chu azoi chhuak ve ta ane bung somna wangwat ang mai an Convent Garden Theatre Hall a chuan chumi kum fa wanga an hlapui chhuah masak ber tur chu an honzan ani a chutiang tan zana chuan London ami poimo zol hi an kim ti thina chumi zan po chuan million an kal thanim chang po ni lovin a hol kha in an khat tlat hluma chung hun lai politics khir tak maya wanga aril roha ti harnan Prime Minister William Pitt apo chuan chulem chan hlapui ennom chu aron envea a hun chan ve hanral maya po chuan enman hla an titlang hle hlom mai chollok huna chuan Prince of Wales chuan chunga million ho thut ran na box chu akan lora amingai nat zol ti chu ati pui hlut zela British Foreign Secretary Lord Grenville a boxa chon pahmai siam le mengfip tak mai hi a thuvea a silfen in bel chu soisel bova khongnal tha hi ania Foreign Minister
Lord Grenville chuan chu ami khwal hruai chu aza dir hle ni hian a hriata box danga te po chuan English nu le nula hmai fangnal tak tak hi anin hno khat boka chung ho kara chuan France rama tanga an million nu le nula loral tlan mel za tak tak chu hmu turan zau zau boka chung me cheral tlan ho zinga nu tam tak chu an ni na le lalna ron chom thlazel anga in ngain indu tak main an la hoi pirwau hlom maya an ram sarkar na chu in thlakin an din hmun chu pe kirle po ni ta hlom reng ma se in hmun lo ram tangka sum le an chung kulaina te chungchanga ngayen ole theito don chuang lo reng ti an she phalo ni hian alanga kumhlun tur menin an laming theiani foreign minister Grenville po chuan an chol lok hun chu thian tha han kan kwalnan alo chu veya lady port talile amikwal countess de tournay le afate pahni thutna boxa chuna lo dak lut veya lady port tali chuan pu Grenville nangini mo ilo dak fu ngei mai kan countess de tournay hi France ram chanchin thar ber hriat chakin alo thilo chau tak takania alo ti chula Lord Grenville chuan chanchin thar han hriat chak tur pakhat ma a omlo alungai thlak lam hlir mai alania hriat tlak pakhat ma a omlo gilotin a ni tin mi za ayatlem lo lu an latan saka asama in phek samna po a omle zau thin ni in an soi ti in a changa countess de tournay chuan kan pa mol ania ka ngai to ani jing tho apiang mai hian athi to ange aladamang o ti hi kan thu in zo masak berani ta amang an thlak lutuk alo tia lady port li chuan kan pi countess hi azwaw lu deuh bokani convent in kharkhip ringot hian ipasal chu ahum sak lawang chia ahun ma thu isha chian ma a ipasali lo sun lok na ringot hian ifa te pahni hoiher ati har chuang hek lawang ti in ami khwal nu chu a hanzila Lord Grenville chuan chu lo renga an Scarlet Pimpernel po in pa chu him taka England ron hruai thlen atiam ti anilom ni ani berina atiam ngam to chuan enge alo ti veya countess chuan intiam thu hla a chuan nimin khan Lord Hastings apo ka hmuwa kan pa min hruai chhuwa sak chumin lo tiam non le sin atia Lord Grenville chuan chu lovaliama thudanga lai chuan tun a hian la nau pang dewila chu ti hwal chu ka nga mole a hantia lady port le chuan zan ina I boxa I thut pui savati khai ang tak hnamchawm thei tur chuan ila upalu tuk leinem mole French mi in hmuam muk to phut chu in theater boxa te le zel lal thut thleng in pe maya kan ram ro rel tu million te hian mi hlautlon chin tok hi nei te u alo ti tadai maya Lord Grenville chuan namchhuak ngamila chu ka du mole ma se kan prime minister pupi ta soidan taka France nena kanin mule ar hi ala hun chi alovani palai kanin ti top sak chuan indo kan chan ani mai dona France rama chin fel ngai le seng hoi tur kan langa lutuk France kan do vai chuan pi county se chian pa ti le French million le miwiom tak tak sang tam tak chu an chung thu rel hun po ngak lovin an that vek ngalani mai William P ta dan taka kan film khur hle anga yani tunaka box thu pu shovelina po so an French sarkar thar agendik takania wangwat ang main min bel tlat maya kabula ahan om hi chuan tonglama po ka invengin ka khor theite thina sin chuti khop chuan ning te ma ila ka du hun huna ka sok thlain ka paithiang silawani ti in thuwa pha a lady portali chuan agent anti emo palai dik tak anga anrun chhal emo chu ka ngai to phalo a mel le a han hoi herdan she sho tangson en thatu ni ti ka she mai ati ta bor bora ma se Lord Grenville han chan le ma chuan chhuwa ni na tan le na dar chu arita ani a main chumi theater hall box pakhata chuan Sir Percy le Lady Margaret Blake chu anloin chom lut dun to boka puipun na hmuna Margaret han telvena to phota hi chuan mitam jok mithi Margaret chunga afuta thina meichia lek phei chuan anlo mudu zual bika incheyangai nat wang po nishan palovin a incheidana piang hinula hovin an entonin an la zel ti asiata wang zokin incheilama po Margaret chu afim khurin a ulukhle thin reng ani Margaret lo lut chuan khua a han hoi kwala a hmelsha tam tak chuan mani box thewa tangin kutvain an lo chibai zel hloma
lalchhung ko thut na box atang po chuan nui mel puchungin an ron chibaya Margaret chu a thutna a thut tir felta ti a Sir Percy a chuan Prince of Wales a box lampanina chhuak san le ta a mani chawa Margaret a han thuta chu ama ngai sang tu mi pa ho chuan an ron kan lat hloma ma se rimoi hlamoi lam ngai na mi ani awangin an ennom an han tan don chuan Margaret chuan aron kan tu te chu hoi hom takina chin le hloma chumini chuan an tuipui len wa na daydream lo ho le a longpu chuan anu chapa arman ta chu him taka France ram an han shwai thlen thu alo shil to boka Margaret chu ni dang zong a in a hlimina eng thola chumi zan chuan hlaphua thiam glaka hlaphua thara alung len na thin lung zong pek a in huama adu omlam hlira chumi zana ama bak chu ako hle ni hiana in shiani glaka opera chwa zan hi chona telzia thin tuiti em maya an ennom chwa hlale rimoi angai thlak lai chuan tun emo a box kong khar chu aron kik ta dat maya a rimoi ngai thatui lai an ron bo boi tamai chu alo ngai holek lek maya bungdeu hian lo lut ro a hanti ngawa tungi ani lo ngai saktur po ina le hoidu lo Margaret chu ama chawina omti a han mu chuan shavelena lo lut chuan a han nai chilta a beng bula chuan unaw nu kam khat leka biak du na cheka nei a hantia shavelina o a chuan Margaret chu a phuzok maya meng phok deuh hian a lo melta a ngoite pu shavelin minron ti phuzok a lo mole engei ron du ta ka local huni wa han thlang thiam lo vele mi ka biak she hun lai takani tlat mai a lo tia hoi hom na chete po lantir tum lo chuan shavelina chuan thutthleng pakhat chu a han pot nai te a abul nai se a Margaret thut chil chung chuan tun hi ka hun rem chang mu thei chun ni miau hek Lady Margaret Blake hi kan Margaret St George hnamchawm satlia ikha ani to lova lalnu akai nuwa alal thuthleng hualin mi inan kil khat tlat renga a mel shat hlui ke ni ang asake chek ho tan hi chuan biak phaka po a om to hleine mole ti in han tong el khum phota Margaret chuan ngoite pu shovelin du tak tun po hi hun rem chang ka tilova in biak na hun rem chang dang i zong mai te zo kang tun opera bana hian Lord Grenville ina an lam na akal ve ka tuma nang po ikal ve ka ringa chuta chon minute nga lek in biak na hun ka pe theyang che ka tong to don lo ti po a mila ver buai zui fo mai chu a in za lo thak em mai atita a shavelina chuan minute nga po nilovin he box a hian minute thum lek ka biang chia I du tok aya tamma thu kan nga manang ngun taka beng lo do po itan thil fin thak taka niang alo ti veya thila fel don lo top ti shelok ni om tak hian Margaret chu hlavina tirila a khur tan ti tamaya phun sep aya ring chuan shavelina po chu ala tong lova ma se athil hlau thong lok chu Margaret chuan chu invauna tongka emni ngai a hantia shavelina chuan katum ka fu lo tur ka shelok ngam lo mai ne I unaw pa arman takah tuna tak hiana din muna der thongin a hlau thon pui om khop mai ti ina changta a an ennom chhuak thlir lai Margaret mel chu chik takin lo en renga mu tham mang lo hiana ner deuh sak ni ina lo shia a engi mo chena han ngoi san nuwa Margaret chuan shovelina thusoi lo ngai thachiang lo ni om tak hian le ti chuan eng tin nge ni zel a han ti ta a shovelina chuan man ni friends ramtana rongbol thu ka han soi chwa khan min chang thadu talo kha ania a han ti le a Margaret chuan tun hi chu tianga in chwa chalna hunani lo hi I soitum chu soitlang lo mai te alo tia shovelina chuan lo man mo mata chele khamizana kanin thena tanga darkar khatvel rala khan lekha poimo tlem man kan neya chu lekha a chuan kan mi chim om Scarlet Pimpernel na count ditornele mi pui e chetu million dang ruk chu atum dan te achuanga khamizana tuipui kam cholbu ka omve Sir Andrew le Lord Anthony te pani kha he Pimpernel pola telve hi anni ti chu ka hoten an lo shero to renga zanre lama an pani khan kan man beta an lekha a zong kan lak saka an Pimpernel pol thil tum bo boy khop tur chuan thil kan sheto a ma se an Scarlet Pimpernel tak chu tungi ani kan la sheta chuang lovani a hanti ta a Margaret chuan le chanpa
chu zong ilo lu ma ang chi din hmuna I tol kir le ta ti na ani chu keipo in Scarlet Pimpernel chu tunge ani ka shebi kleinem zan in an hlamoi hi min ngai thlak tluan chhuat tir to mai te kanu chapa chungchang thu iron soidone mokatia atia khamti entirnan mu chhuak lo pui chu a han ham fiama shovelina chuan inu chapa chung thu chu alom ka local chan zok reng ni Sir Andrew iptea kan le kha chara chuan inu chapa arman ta le kha ron thon atel vea chu le kha chuan Scarlet Pimpernel pola member ani velo po in an mi chorzinga mi tangkai tak ani ti chu atilang chiang hle ani chu inu chapa le kha chu tu na I mudu em atita a phorchhuak phal mai tur ni om tak hiana han inzen fiama Margareti hlau thon lok ange chuan thil alo om ta a lekha thon chu a hmu kher po ngaya ti lova chumi konga chuan shovelina chuan do ta phua chop lovang ti po aring thei ngal mai ani ma se hlau anga chu atum lo topa ngai sam om tak hian khai chian pa du thui sam kwal vel mai mai ani chu engtin nge lalle milian chung kwa zong eng to tu le musit tu arman ta ber kherina Scarlet Pimpernel pol te athlop theyang ni chu aya thon thu oi om deu te chu ngai to chhuwa han tum jok te atita a Margareti za zel tong kamani sherenga lodai khalpa chon shovelina chuan itana kong thaom chhun chu jim te mai hian la in honga ma se chumia lu chu itum don chuang lo ti ka shetlanga chumi ka shet tlanga wang tak chuan armana din mun po hi ka shel tlang lo mai te ang che atan tal chhuwa be sena chete po a om thei to lo atita a chuta an han ngoi don ta chu Margareti tan chon hun hi atop ta tluk hi ani hialang atopa chon o chhel tak laput zui zel tumchung hian Margareti chuan tite shovelin chutianga lo ni hlom khom si chuan nangne na in shiat thiama in kom nge hi tum thar te zokang miang an Scarlet Pimpernel chu tu ber hinge ani ka shiat chhuwa sak che chuan ka u arman tanun na chu min zo sak don iti na ani mai lom ni atita a shovelina chuan tong mangi du tuilo sot hle mai a chutia akula taya lo in rol ve tur chuan ka phut hleinem che zan in hian ka chetla min lo beng warla ka ti mai ani Sir Andrew ipte atanga ka le khaman pakhata chuan thucha poimo angreng tak mai hi a in ziaka chu han chiar ve ma te atia kut ziak ze thup tum ti sher reng tura ziak soi lui thucha chuan na them chu a han mu ta a tualchhung ani lo chuan in mu mai ri lova kan ti to kha ni nia che dan tur po ise to min biak le du na inei po in jia ina lamna a ka tel veang ti thu hi alo chuanga Margareti chuan engia omzia ni tangai a phek kila pangpar sen lemte takte a in nem kai le ngal a hantia shovelina chuan he pangpar hi Scarlet Pimpernel chin chiana ani awangin athuziak tu hi ama SP mangie yani ti asiat maya ji lamna hmun ati po hi zan ina Lord Granville a ina an lamna thu soina ani nge bokang atita a shovelina chuan chu che chu ke po in kalo chhut ve dan ani chu che chu ke po ina kalo chhut ve dan ani khamizan khan Lord Anthony le Sir Andrew kha Dover lamlian shula in fal tak pakhata hian kan shenga tukin jing thleng khan kan khwa khira kongkabula sakor pahni kan chhop sak boka chutia vengtu omlova an han tlan chhuak dun ta zong chol hlek lova London an tlan thlen par arin oma an ho tu pa Scarlet Pimpernel nena thusoi hual chu an nga nge yang le zan in hian an ho tu pa mu theina hun tha chu an nei ngei don ti na ani chu ka thu suk thlek pui tum dan chu unaw nu ise thiam zelem atita a Margareti mang ang chu a then rut lok maya amit tu ya hnam sok mai boka o tham tak mai hian tuna ka din hmun anga hi chuan ka han in rol ve theina awawang om ve atia shovelina chuan chutiang thil danga I phar boi ve wak ngai lowang lamna hmuna chuan mi lo mit mei de urengla Sir Andrew le Lord Anthony na anbia ka piang lo chin chiala Scarlet Pimpernel chu tu ber hinge lo chui chhuak mai ro
Lady Blake ini na azara nang hi chu tu ma in an ring hlel lawang che ti in a changa Margaret chuan rin hlel thu chuan lama Armand ta inzia kol ok na le khathon chu chiara ta na dil chua mom thuta chial som man lo po adol dai a han ril ruk thuta ma se chu tianga ati theina tur kong chu a hon sak du don chuang lo ti a hriata wangin ti chuan Scarlet Pimpernel ka hriat chua sak che chuan Armand ta lekha chu min hlan phalanga mo atita a Shavelina chuan France sarkar mingin katiam ngama che Armand ta chungai damaniang ti ina tiama chua sana tuma an friend sarkara en thatu pol ho tu Shavelina chuan Scarlet Pimpernel hi tu ber hinge ani min hriat chua sak thei chuan thina ko tlanga dak mek inu chapa Armand ta hi sarkara ngai dam na ka dil chua sakang che ti in Margaret chu atiam tlukani Margaret nu chapa Armand ta chuan Scarlet Pimpernel ani lo ve kale Pimpernel pola telve Sir Andrew nena lekha poimo tak mai lo thona chu lekha chu French and thatu polin an lo mana chu lekha chu Gelotina alu tan na tur khop hiala Armand ta hek thei tu chu ani tabera Armand ta thile dam soi thei tur chuan chu lekha chu apoimo taber mayani Margaret chuan Scarlet Pimpernel ka hriat chua sak che chuan chu lekha an chedong chu min pe chhuak phalchi angamo a hantile a Shavelina chuan France ram mingin ka tiam che ka ti to kha ti ina changa Margaret chuan ka chanpui she che ani haulova ma se ka ti thei to ka tlem e mawang hian hlo cham sak che ka hlauril rutlatani atia Shavelina chuan I hlo cham te chuan le Armand chu tu thiu ti theina le thunei nama in a chan phato lowang le alo ti mia maya Margaret mang anglutuk chu a khurungun ngon ni hiana hriata chutiang chona nia a boxata Shavelina chona chwa san le tak ni chutiang khopa amang anlai chon Margaret chuan nem tu le chanpui tu hi angai em maya arin chan ber tur apasal Sir Percy la chu anin mangaina adai to awangin aringam to silo tlom nga ya la lovin abuai mang andan zong chu apasal hena chuan shithavik mai se chu azia taka aringa Sir Percy chu pafing warte chiam ni loma se pahuai sen le tlom ngai thei tak mai ania chak tham khopa tor tha alo nimboka Margaret mang anna chin chang a hriat chian phot chon tangkaina enge mutaka nei thei ala be sei Margaret chuan thil zia chu han ngai to thuk tel tela Sir Percy chu thil dan shilvek lo aril ruk ti ta a athuruk engkim a shil chuan anina dam doya lo hriat sak em lo po in amang anna chok jang khai sak dan tal alo hriat puya be seya Armanda nunna chan chhuak tho chung sia Scarlet Pimpernel nunna hum sak dan kong chu a thei a be seita a mitlom ngai top khok Scarlet Pimpernel hum atum na konga chuan anu chapa Armand ameu po chu angai poimo lo lek jok mai ani chuti lai chuan a box kong khar chu tun emo aron kika Sir Percy kha alo luta a that chemut kham lo ang maya mengdeu duar chung hian ka thang bo hlanin tlangwali lo khoi role tapikani mo pu Shavelina chhuak lam mong phe kha karon muhman zawasin ma se kadem lowache lungphur thla tuina eng anlom ang mai hian thimjinga che thin pu Shavelina te ang hi chuan email eng hi chu anron bom lo theilo ani himole aron tiluta anui pa ru boka mang anril ruk na ka lai chuan Margaret tan chuan a pasal nui mel chu angei omdu hle ta veang Sir Percy avek chuan hemi bana Lord Grenville dam roi buat saile lamna buat saya telve chu itum le nge si angamo a hanti zuya Margaret chuan kan lo tiam laklo to boka chungte chungi nge thilani don lom ni ti in alo le zo ani bung som pakhat na lamna hmuna inve na chumi zana Lord Grenville in ro pui takmaya lam run puyan han siam chu chumi kum chunga London khopuya hlimhlopna siama zonga apui ber alani an ring hialani eitur tuinai chi sang le mom som chitin reng mai chu du hun mom thein do kan tina a in choploma wine thlum tha la chu tuisik ang maya du zat thal thein a omboka rimoi tumtu po chuan lam hla in an lo oi renga nuam chu zeinal em in an lam su del hloma London khopuya ramdang palai poimo zol po an lo kim ti ani
Lord Grenville bul hnai luka ding chungin Chevelina chuan mi chevel chu alo thlir renga Sir Percy le Lady Margaret Blake tenu pa chu an lo la thleng ve lo ti a han hmuwa a zate la luanin tan sakwang chau po ni lovin an September thatual sam thu chu ala tharlam ema wang jok ma in an French Revolution sarkar thar chu England atuitla lo le zwala atuitla lo ti she chiang tu chu Chevelina ani ngei bokang French sarkar palai angreng ani na a chau Chevelina chu London million ho chuan an lo uk sak dera chumia zara hoi hom na tongka an rol bak chu tu ma in Chevelina chu ngai sak zui ta nge an ti du lem lo lam na hmuna an ji khwai hwai lai chuan an khwal chhon chuan tuna hian kan lalfa pa Prince of Wales alo lut don to a Sir Percy le Lady Blake tenu pa in an ron zui lutang ti hi a han puang ta a an ngoi ta thup maya Lord Grenville chuan Prince of Wales chu chibaya lo buka chuta Chevelina chu ako hmuwa hi pu Chevelina ania French sarkarina an palai hmun o lailok tura an ron tirani hi ti in hmel hriat ton tirna thu a han chama chu vele Chevelina chu chibai bukin Prince of Wales ma a chuan nungzang zol tok fe hian a han kuna Prince of Wales chu le pu Chevelina chu aron tir tu che sarkar nun rong tak mai chu hriat chan lo kan tum sha manga nangma mi mal ni na angringot hian khwal tha angin kan lo lo mang che kan rama I om chung hi chuan intimi khwal hau lova I om kan du buya che alo tia chu vele Margaret chuan Chevelina thlawang chu aron hau tawata akut von sakpa chuan Prince of Wales hena chuan ngoite kapu pu Chevelina hi chu ka thian unania sin alo tita a chuta zong Prince of Wales chuan alo ni tak chu zong kan ram hi chu I in le lo anga I che tlat theina turania lom in thlarung hlek su ang che atita a Lord Grenville chuan zan in ka in leng zinga mi poimo pakhat dang po han mel hriat tir che ka du asin mole ama chu Countess de Tournay ania tun hnai mai khan France rama tangin afate pahni nen 1000 hnuaya hum be sein an lo ral tlan ani a han tile a Prince of Wales chuan chu avan nei zinga an lo tang ve ani mo atia Countess vakai tuma Lord Grenville a han hoi boy lai tak chuan Prince of Wales chuan Countess chu anung chang awa han that mel lap ve alungai thokhat bokani mo alo ti sapa Margaret chuan an lalfa pa fiam thu chu aman ngal maya ozoite bok chuan a bengbula ngoite kapu nungchang that na hi chu pangpar rim tui ang deuh hi ania dimlo bak saka kan shwal hne pau le arim tui na hi alang na sa zwal mai ania ti in alo chang sapa Prince of Wales chuan chu ithil chut ang chuan mi chapau hi chu kan shwal re thei zo pau le an nungchang that na kan lai lang hne mai iti na ani mo bokana nangni me che ho hi zong nungchang that hi inin me lo bik e matina lom mole a han tile a Margaret nena an nui ruk dun kar lai chuan Lord Grenville khan Countess chu aron kai thleng ta a Prince of Wales chuan pi Countess nang nena in mel hriat hi ka chak khopasin kapa hi chuan France rama tanga lo ral tlan to phot hi chu khwal tha anga lo thlena lolom zel atumania in thlashung reng su angche alotia Countess de Tournay chuan kapu ipa zara le izara thamwan na me lovin kan thla amuang ngala sin ngoite kapu ka fanu suzene po hi atlom hian ka han mel hriat tir ve ti angche atia Prince of Wales chuan suzene a han chi bai nu chuan fanu po inei mel thakhop mai kimalama ve thung hey Lady Margaret Blake hi ka han mel hriat tir ve ti angche in rama chuan in hmungai kher lowanga ma se he kan ram ti moi tu bera kan lo nei ta a in ram chanchin soidun tur po in nga karing Lady Margaret Blake chen naram khwale tuilo ne ve to thin te chu azara England tan chuan khwalom om in nizel mayang a han ti ta a Margaret chuan nuam hi alo tiril rukhop maya ma seram bial khat lal nu hlui velem Countess de Tournay chu ain pha hniam lui shama lom mel putak chung hian Prince of Wales a hmu amoya Margaret chu a han chi bai lui shamani chuti lai chuan Prince of Wales chuan Suzanne nu chapa an Tournay lal tlangwal thin ter tek neya kha alo be meka ipa chu ka shialom Londona French palaya alo thut lai te po khan kanin kom reng alom alo tia Countess fa pa chuan
email hial muthei tura kanun na chan him tu in Scarlet Pimpernel chunga chuan lom thu ka soye a hantia chu vele Prince of Wales chuan mingphok chunga shovelena lammel pa hian khai zoi devin minan shepalange alo tivata ma se an bulloka omve shovelena chuan engma chu alo mai haulova Prince of Wales hne na chuan nilove kapu Khatih alom thu soina konga kan tlangwal ilo khap mai kha atul love he in English pangpar ming hi friends rama chuan kan lo shebel te asin achung changa engma se a thula ka ngai hleinem alo tia Prince of Wales chuan chuti alo ni zongin keni ai ma in chu kan ram pasal tha chanchin chu ilo shezok don ani chu tu ber hingi ani isha chhuale lek phei chuan kan nula hola ka itui tla theile yang atita a mai marmam tak chung zel chuan shovelina chuan e khai ke zongin engma ka sheve hleinem French rama athandan chuan nang England lalfapa hi ashetu berini anrin thu athanga sin ti ina changa Margaret lam chu a han mel rupa zawa ma se Margaret mel chu chete ma ina danglam chuang lo Prince of Wales chuan ngoite pu shovelin chuti zongani big love Scarlet Pimpernel ho te hian athik thu chethei ang berin an ho tu pa ming hi an zepa an pol pon lammi hi chuan lalfapa kan ni emoni lovemo Scarlet Pimpernel hi tungi ani kan sheve reng lo maya patoy ani le pakhan sang ani pango ani le a hanglam ani a mel chiat le that po a engama hi rin thu po in kan soive theilo kan shat thei ber chu khovela mitlom ngai le huai sen ber ani thu hi ani chor maya English mi nge alo ni le ngal na a hian arampum mai hi kanin chuan pha hlia mai ani ti ina changa adin hmun chau zia she changlo chuan Margaret po chuan ni e pu shovelin kan lalfa pathu soi chu adik chi ang a soi mai ero chu keni me che ho zong ina mani ngai zong pol big ang shima kan lo nei theu na hi ani mai me chatin mai hian a chin chi ana hi kanin bela din hmun hlau oma ading nia a han than ve le hian thlabar mang angin kan lo ip zoka nakhir le hlau om el khe na han tho hlotlin hi chuan mani ne na ni theu ang main kan lo lom hlum don thung ani alo ti veya shovelina chuan chung te chu ama chek solna tongka vek ani alo hailova ma se Margaret chu adu anga ara shwal thei ani to ti ashiat ro ka wangin athu soi chu alang chon angai mo du lova nuam sip bol mi Prince of Wales ala chu a mu sit zong tak alo ni awangin athu soi chu enga ma angai chuang boklo chuta reilo te an han ngoi thap lai chon huldeu mai hian Sir Percy chu alo nui chhuak ta thut maya Margaret lammel pa chon ti chuan an kan nupui le ngai zong tena chutia tharau hlim thla mai an lo ngai zona an hmu hlei theilo zona wai an lo tum lai chuan keni an dam pasal le belpa te hi shil hain kan lo van mai thungani hi a hantia an nui ta dur maya chu fiam thuwa tang chuan an hlim thapuya chhuak le ta a Prince of Wales lo thlen ma ai dai chuan an thom a thale ta zo kani bung som pani na le khathem in chu na theater hall atanga Sir Percy anena Lord Granville in lampana an han chhuak ta kha Margaret tan chon hun she tak mai ania a pasal hne na chon amang an na zong shil fai vek lo a han tum zit chu ania ma se Sir Percy chu afiam thudu achhuaka ho tak hian a sham tamaya thamon tu ta na hanbel bulchi le hanbel tlak ni hlol hian a lang talova million tha chuan Margaret chu ronkom hlim tum ma se ader chau lo chuan Margaret chu a hlim thei tak lo Lord Granville ina ti tui bera Scarlet Pimpernel chanchin an han nei lai chuan kil khata tlangwal rol omkhom zinga chuan Sir Percy chuan tol chai hlathu ho deuh mai chang Khatih alo phwa peka chu hlathu chu keinin akhu kan zong akhi kan zong kan tonglo Frenchy hovin thangwan shemhun zong turin ami zatam gilotina lu tirni tine phungpuinu pasal Pimpernel chu khoi ommo e ti hi ania athu amol te lulnen tlangwal holom sakhaya atla a tlangwal pani pathum omto na a hi chuan anlo cham ro le tham mai china Prince of Wales po chuan chu thu chang chu alo sheveya alo lom ngang maya Mr Blake tel lo hi chuan kan khovel hi a heng om mangi
amol intinanga mia choklim thei ber mai atia sar persi chu mia ko tira mi paho in khar khipna pindan te pen pakhata chuan in le khaden tur chian pahni dangnen an lut tlang ta a sar persi chuan anupui ain in le khaden hi a thlahlel zok thin ni inalang hemi lampui zan po hiana chian nu chu lampui lo chak em mi patam tak lo kai pharatan a thla thlam maya fet tak taka lo lampui tok an omang ti po hailo ma se lo thik ta nge po atidu der ei lo hemi zan kher hi chuan lampui tumin mi paho in chu buai ma se kongdang daya arel ro apil heya ain ngai to ha ema wangin margaret chu pasalte ta na han thik tur po ina omlo zana lo rei dewa chuan Sir Andrew le Lord Antonia kha mel phel deuh mai hian an lo lut ve ta a an hoi hera an meng phar deve ti mai lova chuan soisak le shen be an ni po an mela tang ringot chuan a shiat lova Sir Andrew phei chuan Suzanne a han mu ve le alam chu a han panding tawat mai ani pa le tlangwal rualin Margaret anzar boy lai te po chuan Margaret chuan Sir Andrew te pahni lo lut lim nung chang chu alo mit mei ru renga thok le khata anung changa thlak ta thut maya anu tapa Armand Singers anun na hum him chak chuan Lady Margaret Blake ani theingilin Armand now Margaret Singers anga ain ngai tharle ta thut maya chumi ngai to na azara chuan Scarlet Pimpernel chu tuber hingi ani shia ta chak thar ta thut maya ni chumi konga chon mitin mai hian an rin thu an soito a Scarlet Pimpernel chu million fapa hun olnga athil ti engkima mi aya che felzok le khathiam san na lama po a berkai pha ningei tura hian an da a million tlangwal zongina ama anja a athu an oi thei ema wangin million za phurchi ani angai bukanga chutiang konga ante anga ile zela wang chuan ama Prince of Wales a hialani te hi an han ring rum bok thinani Margaret chuan amishing chui chu a han sorte ya Sir Andrew hi ani theyangim a han ti phota Sir Andrew chu tlangwal felpol tak mai ania mase arel ru hi alanau pangviau maya heti lai po hian Suzanne ringot mai chu abuai puya Margaret na alo en thak ruk lai la po hian nu thik thu chetak mai countess chuan Suzanne chu Sir Andrew bulata aron kai sangatani chuta Sir Andrew hanshil hai mel chuan Scarlet Pimpernel ate ang shwai tu mel ozong apu phalo mai chuan lam enge mosiamin azar boy tu te zinga ta Margaret chu apu chhuak theita a Sir Andrew shil hai hoi highlight chu vakom hi achak ta thut maya Sir Andrew va po pheituma akal lai chuan apasala thian Lord Hastings avei wak lai chu amuta a Lord Hastings chuan Sir Andrew chu alo pan ve mek boka Sir Andrew akal pel lai taka akuta le khathema hlan ro zau hi alo mumana Margaret chu handing chota ma se pindan le lam kongka a Sir Andrew alu vele chon Margaret chuan ama aya chakle zolina pan pheita a chuta arel ru chu soito angkhan British lal upanupui Lady Blake rel ru khanilovin mani nu chathimai tur chan chho tum Margaret St. Justi kha alo ni le ta zoka British khwale tui mirin omni tumna reng anei phato lova an English pasal tha chuan vorber Scarlet Pimpernel chu French ho chuan lo manin lo soi sa hlum ma se Armanda a chan chhuat theina ani don phot chuan poyati phato reng lawani pindan chunga Sir Andrew awazui luta chu dokan pakhat chunga sathau khonwar chhit bor eng chim hian Sir Andrew chan le khathem hi alo chiara Margaret chuan dimte hian awapana anung lama tanga ale khathem chiar han chiar ruk sak mai hi atuma ma se Sir Andrew chuan a pen thom chu alo she palani yang chu alo le hoi thut maya Margaret shil hai chuan a chala dom wata rum chuak pa hian a paya mi pui hu kangam lawani ber ome lu hain ka tlu theidona lom le a hantia han tlumai tur ni oma alan lai chuan Sir Andrew chuan aron dom ding tawata Margaret a han dom pa chuan le khathem ken chu a hum khor ngal wat boka inuam hnai meu lawani don hi Lady Blake khoinge kan ati man chawa Margaret chuan atul lo angai lo ka thale mayang thutlenga zokle atia thuthleng nai bera chona thuta nuka vanwada kin na thumuwa chaldom chungchuan amai mi chinga otham zoi tak hian nia
heti hi zongin ka thale mayang kalu hai po akyang le don ta min ngai to adu su Sir Andrew a hantia pindan puya chon mi pui chu anla je huaya chu chuan Sir Andrew anena an omna pindana thom hlek om chu achil bo thei emang amai me ching chuan Sir Andrew chitla engma po chu a mu thei lowang ma se aril rumit chuan Sir Andrew thil ti chu alo mu thei tlat mai challa dom reng chunga a han meng ru chuan dokan chung sathau khon war enga Sir Andrew le khathem chiar lai chu a han mule tatlat maya Margaret ina alo mu rual chuan Sir Andrew chuan a le khathem ken chu sathau khon war chuna dep al tangala chu vele Margaret pian pui ril ru chakna chu alo thok thuta a tho thuta Sir Andrew le khathem hal chu a phi thlak saka a al chu a chem mit wata a khu chu a hnim ta a otliang tak mai hian Sir Andrew chu remilova han shengai vele luhai dam doya le kha hal khurim a thangai ti hi ipi inemo a shil to che ani talang a hantia chu thua soilai chon Margaret chon le khathem chu nge tak mai hian a huma a khu nimpa chona phek kang banga kut ziak chu chhiar ru phe thi atuma Sir Andrew shil hai chona ngai na shilovina lo thlir ta reng maya Margaret chon fiam thu o ti hian engati nge khatia milola en renga ka ngai to om to hleinem ka har chhuak le to alom pindan boruak dai le ka le kha khu nim hian min ti harani nge yang alo tia chutia Margaret a han tong lai te chon Sir Andrew chon a le khathem ken lai han chu sak le dan chu alo ngai to na samai boka Margaret chon khai engati ngi khatia mila en renga a patling ti chi lo em mai takah ka han ngai to non le hian tuna ka lo lut mi han mulai mel khachu ilom mel ani hau lo ti ro hele khathem po hi keima shi sel na ma khuwa ingai wanga hal khu po ini lo tupang ka han ngai to le in ibial no le khathon du om lo tak hal borali lo tum me kani ka ring jok ta tlat mai atita a chuti lai chon Sir Andrew chu kongjong neya che thei turin a han in thing har ta a Margaret hena chuan a engwang po chuni se hele khathem hi kata ania kata chu ka du a ka chei bola tan ka kuta om turani khoite atia moi lo le tlom le za don lo chon le khathem chu a han ban ta thut maya ma se Margaret ngai to ana chu Sir Andrew ril ro ai na lo chak zoka dokan chunga sathau khonwar hun na bom ngok lui pa chon hnung lama alo kat dor maya sathau khon war hun na bom han tol ri ropa chon Margaret chu mang angder hian han che thota kati pal Sir Andrew poi ka khoita khon war hun na kha wat a hantia khonwar bom tla a poi khoite chiam alo om man lova khonwar pahni emo chu alo mit mana chhuat pha nal tak mai chunga asa thau tui afar mane ti mai lo chu chhuat pha han hliau un man engma po a om lo Sir Andrew chuan sa thau khonwar bom chu achar le wata dokan chunga chuna han hung thale a ma se chu tia a in chhar boi lai second rukvel chung le ka chon Margaret chon le khathem kang banga thu in ziak kha alo bi ru mana kut ziak thai ki kiaw lui hi ania a phek sira chon Scarlet Pimpernel chin chiana kha a in chua Sir Andrew ron mu le ma in le khathem chu a thlau wata Sir Andrew thil charvel hlir chu lo ngai sak angina in lantira chhuata le khathem tlaringa han mu le chuan Sir Andrew chuan hlimmel putak le man mo tak mai hiana han char le wata chumi alo mu chuan Margaret chuan khai Sir Andrew iti za thlak e mai kan naw su ze ani lom thu soi pa in khoilam nu ti toy thap deuh jok thinlung emo chu lungchhia in ipuak ke tir lek ti karing tatlat mai ka ngai ti thalo viawania alotia Sir Andrew chuan ani le Lady Blake iphalna la in ilo lu laia ka hnalo tho lai mek kha ka han chhun zomin ka han hlen ram to te ang atita a Margaret chuan inna tho lai eng chumo I love letter halral tum na khamo anei tu berina I uilova liama keina kalo khaphak ruala I omem ni alotia thudang soizom lo chuan Sir Andrew chuan ale khathem halral bangkha a han hal non le a nung changchhawm tak hian Margaret po chuna lo thlir liama Sir Andrew shia thiam phak tura mui mai tho anui lovin Margaret chu amit meng ringotin alo nui rural rala Sir Andrew ana chhuata le khathem wapla ara rual som vek nu chuan Margaret chuan ani le Sir Andrew I phubalak lo na kong emo
inula du lo zok idiriam tumna konga emo du tok inga to ani chuan idu zok ki thik thu han chau chhuak turin minuet lamin idu tokin mi han thian vir to te le a han ti ta a tun chumatan chon kan du tok le photanga episode le a bung som pathum na atangin kan ngai thak chhun zom le don nia